We are Rio. Iyapa. Report now report district one comment district register ke luon one candidate wengo wachwani headquarter wajana jo pa po be bolokwi. Adin Willie Max log matika chwer chunya ma no tin. Any register ma pa polling station pa we there. Ubiro ya moro. And to register ni eroni district chairman Baguma Kano. And then declaration form matie kom register ni eroni ena yegiti ukeremela ko results ma akatia. Mer keli machala bola. Polling station achiel gimone Okidi North. Okidi North ana no ku piare bangwen. Kenner no ku 07. Ke logati 207. Polling station achiel te parwaja. Kilone pa bono. Kenner no ku piare ngwen achiel ke logati ni adek piare ngwen achiel. Polling station achiel kilone Goro matie parwaja. Kenner no ku piare dek bor ke logati mi ngwen piare dek bor. Now beru kan lokone. Ke logo ki register per register declaration form ma pa ma mi ke twal register ki declaration form ya pa ne ene ki tiu kere ma logo results ma dongi kere I police station ma logo ke ne police investigation per better ne ari adek ne winyo dan mo kere ma hoge ne winyo lo ka daw katika male kom dan mo ber ka logo gren no katika male Eni kita pa dia rem jugere ona. Makar tuju marai lo wen won komo don wa register ma mo Italy center Won kom mene. Wilfred Diaba Guma. One common doctor complainant pe candidates. Qui kwalo one candidate mir po year result me queenie. You wonder. Gimote me Okojo polling station, Matie Kojo village. Cha ma mir qui chak borona cha bero. Wo chakero between the bol qui magitikono. Registrar out. Ogo Chimbo district registrar. Ni amba ko na ti a risk pero mo ber kama lwenyo chakaye ni ti ko ni ati upiro ni ka ti upiro chung kenyo one of the police do ke chen team election police ro yo charo kama register ke do ko chen police station mo ko ja Meno dongeno time chabadi. tira ka cha bera bo Eni mo wego result go read to ale more ni. Ke there were also other things. so ma par ke za zo ri one come district declare ni engolo ye ma muro wen Etiki Gima capacity. peti mandat pa won kom me enare me district. Anga matiki O mi twelve. ro register me district. Ma par giano campaign wa ken kamana karye won kom bir ka di campaign nga. Lo ngo matiki no woni won. Ape gi lok mo be pangi ti lok. Endo gina dati ya wine chawane ne wan jo atia omerla MP akate. Atamu elpe kira wati bere. Kai ti office mage yera. Pe la poka kindan mo yeri. Bien ki lok mada. La bon lo me pa bo pa como pe ber won comme enare mamuro. Bien pa bo tie ki subcounty pa bo town council ki pogo. Atiak greda tiak tie ki upara atiak town council atiak subcounty ilego. Ikar me ye me district ilego ka chel ki town council atiak ko a ko pago. Kitie ko nok raj. Ento papo chung solid. Mabere ku temo kitman ku jogo wala tingi. Manu tika chung ku bere ka choko go wene wek chung ki pagoma. Ka papo subcounty papo town council ki pogo subcounty ku rienge pagoma solid. Atamu ene chwin me ripe. Ma arno ki bora ma chalo member parliament akwanyo ripe ni eno ni ki kenyo mi artera nyim. Amero baka doga po luak. Magaya katiak. Ma put be ba dogu bodlo ma. No we katiak lokene. Ki bota tera ma chalo pagoma. Ki bota tina tiak wen. Pian madon let lo na wini lo ya wanying ruwa. Ki ruwa luwa ka choke. Pe ti ki office me telo luak ki a poka. Ana betiu la poka ni kanya tiak kanya papo. Amera bed la tela ma a ki tela no jano tia chel. Bien perwa ene peni an papo ana tiak. Perwa me actually ti chan pe parni ini a papo, ini a tiak, ini a moro, ini a la mogi. No! Kono dek kono kwene. Chan pachuli umako dharma merni pegi. Kiti ki ribu chinga ye, pegi ti ki a poka. Donc,
abe ake kai makuyo karo amiyo kar me yuyo pe chaber chel amero ni achak dok bodwak wa mere bodwak tak chak ber ka chel pegi wek ye opokin wa kwa chu pe ber chu ni an atem wene chu ini chu chalo in candidate ka ana chu no pa boy po chu na kole chu Honorable Call ka kenero chu no pe atia yo ka ojera chu no ene yo chu pe kaka money nyo pe lwak me ka ber money ana tamani pira tek abaro do bo lwak me actually o wera poka ka o mero tero lwak me tero lwak kama be so ke declaring ni lo queen ki margin ma romane pian berwe pi mo berti ma tek kin won ki honorable court kana yen ber no pete man pe achero kama telling center tele ba inen ba Willie Max kai ini mero pi me ki girlfriend ba ko ini pi mo ke keni ana pe achero telling center ana tiki kui ali ba bichel ki wiye ken tiki kui ali ba mwen ki wiye ma o telling center no kui pa ken te ali ba bigi mi bi acha ngiyo ye inoro gana declaration form ma borane par que resal ma te arwa na system mene kama pero aye and despite that fura lo yakui ma ti akoga we pe konge yop kama bale we pe dong pera tek o per tek lo yakui bandera ti bora lego do megina ma ko pin pera uri ching pe papa de na ren na tim campaign ka chiel ba candidate wo ka kui by President Karpui, that's what done Uganda. Many come along time with the Analog, Honorable Court. Or court intends to petition the election tribunal for party NRM. Kekepni, this turns against the victory Mati Eni. Ibiti Mongo Machalo, Honorable Court. May I chill empty to her name? I made a for transparency. Yen, we make what Narubino Akir Kota, Commissioner. Zaitu beri parliament mapa beri kom owajo kama leng ni kai tiki koko ini choyo wara kai chwalo kuno tribino ki yugo menero koko an ka tribino ngiyo ikwi bunone ana ya pala ana weko flat kama di mi peten loke nim gino mir nong benne kape ano mir po ben ngare mo pero matie lo ba chuli ma pera tak down there log ni kape an mir po ben ngat mo ka dong ni ko mena ini ko ni wi lo ni kai wa bor kini pe twerba ko nen bo ma wara ru ni ini pe ko pe yo hin chimme tiker ni pe ini yo wa radio station mo tiker ni ini pe yo pera tak ni tie jemo ken makadong ngaro ken no ngi mi e wor we ken me tiker afo ento pe ko ni kape an mir po ben ngat mo ni ni raj we ko ko pe ber ma pe lo ko kan be ke wor ye ka kama jimti me ye mi poj an ka tribino me NRM wa ni flag di pe mi para an pa chung afo ate o mer campaign ngat me mi flag para